Ngomong ya ke merah. Ituhan Ke moji. Lakap doi ada di sini apa? Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Oh nih, Honda geng. Like I've been waiting my whole life. Is this so? Gak ada saya di video ini. I can hear Belanja. calling my name and I feel Kulina. angels around. When I start to say 40 bareng. yang kalah, jam kalah. Nah, tutup jongkyong. Ada keong maganda itu tutup malemet. can you hear the sound of me? Nah, coba saya beres banget. Udah selesai. I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear every song calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly Yang dikebuk sisir. Yo ada Iku tutut. Terus ngalocok ya. Atuh ada kan dari mana nak? Ayeuna orang di dia Asak ada. Lekan kawet kewan terkeponcong. Ini timur kota-kota itu. Tanu ngirimkeun bokep saha euy, ke koncong. Kok aing ka Mang Amud tidak diasupkeun teu ngawal. Benar. Heeh. Mang Amud. Naon teh nolak. Nang apa? Terus. Main panjang ono obat kagangan. Kurang luhur. Cocok ya. Mantap. Bersama saya Ranggaska. Konten Konten sekarang kita mau ngalah siput sawah guys. surat izin aja dah ceblag. Udah pakai surat izin nomor panjang. Emangnya? Iya. Jangan kanan. Iya. Kita matak mau pakai senang eta Gabi. Iya. Berat sang gitu. Itu dia. Main Lanjut sewalo Bi.
Ay makin cute kali. Gagas di bor ko ay bergo. Ko gabot na. Apa dia? Dulu. Badgal. Kangenin. Badgil. Badgil. Hidup terus tanpa oplosan. Gimana kalau baju gitu hidup terus sama oplosan. Baju kemana? Kalau nanya kan hukum lain hukum jumahan mau kelah kumaha. Cek saha? Kirana. Sesat budak eta. Banget ya si Didin. Bang Didin. Abang. Si Abah. Bang dia. Nuruk ke neraka gitu. Yo, setiap jam kembali lagi bersama kita. Ternyata sekali ya. Liputan itu